obusobozi bisaka nagira ngu nkabenyikiriza eyi bari kwikirizamu ey'obumwe hamwe n'okukwatanisa nagira ngu n'ekintu ky'omugasho okuherezayo ahari abo abari kuba baine obwetaago. Ogu nayongera agira ngu gavumenti eya NRM obusinge obweresireho nikyo kiri kureeta abenyikiriza eya Faith of Unity okugira obugabe obw'okuramya hamwe n'okubaasa kuherezayo ahari abo abaine eki bari kwetenga. Kusanyuka oba mu bizibu tuyigiriza Katonda ayigiriza obumu oneness okwagalana. Oneness kitegeeza okwagalana ye unity. Naye unity gye tugamba oba oneness okugirabako si kugyongerako naye okugirabako nti tuli mu unity. Nga baba twogedde peace ate peace etulaba nti tulinako emirembe wano tuyina emirembe mu ggwanga. Obusobozi aherizeyo ebintu abantu 293 abateganisibwe kasasiro 250 eza muhogo, tani 30 ez'esano ya muhogo, tani 18 ez'obuhunga, tani zikurenga 6 ez'omuceeri, lore y'ebitoke, tani 2 z'ebihimba, tani 1 y'ebinyobwa, eshawi 15 za ovacado, fene, ebikwijo hamwe na nebindi otireho na sente eziri kwingana miliyoni 10 okugira ngo zibayambeho aha kugura ente. Omukama Ruhanga Obusobozi Bisaka olesero omukubi ogundi envedala ebinyobwa ebikwikira kilograms 1000 rundi tani emu ebinyobwa ebinyeebwa ebiwerera ddala tani emu oba kilograms 1000. Oyongeyeho wabateraho fruits ezimu nezimu nkuloraho avocado ensawo 15 za avocado. Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda asimira obusobozi bisaka habw'okurugayo omubwira akabasa kwirukangirira abantu omuri kitezi nikwe okumuhiga okugira ngu abasena n'okugira obwire abase kushabira abantu abateganisibwe. Omukama Ruhanga Obusobozi Bisaka tusiimye nnyo, tusiimidde ddala ku lwa gavumenti, ku lwange nga minisita w'e Kampala n'emiriraano, ku lw'abantu bonna abali wano. Era tusaba otwongere tusabira tugume emitima. Omukama Ruhanga ekiki wakolera izooba ihanga lyona liryo nirireeba ekiri kiteezi kandi na President Museveni nawaliyo naaleba ekiri kiteezi abo kugira ngu ekiki wakora kinora kikozi. Mwanyuma y'okuheza kwakira ebintu ebi oli third deputy prime minister Rukia Isanga Nakadama agizire ngo ogutumurundi gw'okubanza obusobozi bisaka ari kuherezayo ebintu ebi omubwire obw'abantu bari kuba bateganisibwe ebitengure omu ihanga. Asimire obusobozi bisaka ahabw'amaani hagari kutamu omukushomesa abantu ahabikwatirine n'obumwe ahamwe na n'okukwatanisa. Tawafu obusobozi buno sigwe mulungi okusoose okola donation. Abadde akola donations emirundi gyonna buli abantu baffe baba bafunye obuzibu. Ekitegeeza nti alina engeri gy'asomesezza abantu omutima ogw'okugaba. Oyireho okwetombwita okw'abantu abateganisibwe Nakadama agarukire yagira ngu hariho itaka eribaherize kutunga aho abantu abateganisibwe kasasiro bakwija kutwarwa nk'omuringo gumwe gw'okubashumbusha ahabwe bibarabiremu hamwe n'enteekateeka ezibariyo nibataho okugira ngu babase kubatwara omu mwanya ogwo. Okusomoza kunene nnyo mu tenti yawe tulina ebintu omuntu yalina kasito wake ng'ateekamu emmere kati bagimpaate nga we mugirako nange nakikola mu tenti akatali maka gaffe tubanyiridde ng'omusajja tulina abaana abo basigadde butasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze okubajjawo wano kubanga tulaba tekisinga obukulu kyakufuna ettaka waliwo tugenda okubajja tukyanegotiatinga n'abantu abo kulaba ettaka we liri okurigirira aha reports eza KCCA kigamwa ngu nibatunga kasasiro eri kwingana tons 25,000 eza buri izooba omu kasasiro ari kugira ngo bareni barondana n'omwanya omuhango aho barabaseguma bakakorera nabwanyuma bakatwara kasasiro egi kwenda kureka kuteganisa abantu.